Wah, balik kat taruh baduan. Masih kumbang apa? Sing kasi Smith Kerjaan ini. nakasamla sing kasi Smith. Oi baba, kila aslan, wasawi aimu hal aslan. Omele tiba ini lakataslen ngalaap ipi sentale ishminit aminit umlabiang itu yang jelong beliau. Especially baba, kila ina kata, nakwa bang kiliyo tinggawe. Ke mo kung kata Nak kebabat bakso, jalan kejong kan yang penrais. Anda ladam bagi tuan dikti. Kan cakil NMDP, hakabaya day, baka jaga thok. Di kun, kamtam pi beradan sekawi bat katikai. wah pengslay ayu saya kata kung katray lang cip gerbut kat sebab hiyaw. Sri Islam hilanang ya bagi ki armut kusitur hiladon lagi kuon dikti. Bat hagawai kasi kami iya ni kulung kelaong kumni. Kun, boleh main? Alih ni. Especially kun, kabhari ni beninjam mo yung ni kulung. Nang insya kakantang bakanam balban la tani bariya. Tigbilag na ito na ba di besar? Ida ba ila ang tiga berjaya na ikulung. Baba, email orang yang banjir na ikut. Dia bisa kumdu. Kabadai hikmi kata kababae Hadian mengadakan gerai dan jerno di kulung. Ipa lolek cala yingkur penyekren apa day bat kaciar katho. Ari baba, iwan sini mukul, lu si klan. khoi mei ikhlung ikhlai mei ngawan sini banyetu ipi banga ban kongkong nilai rai ban jerno ikhlung ban ikiau ila ongru baya ukhau jer onan ra mapi kum imekha. Em khun, untam long. Ni kala priang ni cipiang ya cingit man. Kan ko so kumya kita cingit bareng cingit badu. Ngate, gali lengam tre. Nang meru kenal. Ba ngembet du simutalan kita cingit lenyam coki wias ngau. Ikum sa baba alwan phai la yingkuon bat laong ni kacong kapurin kumni. Kongkong ngati ngam kwa bandan mentah kata kacing lek nem kacung pi. Baba, kum na piang kum ta. Haba na du ring kong bisi. Hak terwa, hak kulatin. Kum no ta kulacita. Kembut kulal kai. Tota kata me bam kabam bom yap hi. Em kongkong ngam tre ngam kwa Hadian kata kakmi ci kulung. Lakot iti para padupili to bayin rengkat cilon lang batpa banyak kren apa day patani kata. Mei, ba, ikpa ci iklung emtre. Ban ho yo khau je. Ban ikyaru emtre ban ayo khau je. Dia lele kum du. Pa, pun ni hat tu do. Kongkong, cap-cap rom gi sem jingi. Uff. Ngalang mimpi hidup syua, buat pengen besi, masuk ke lingkungan lulusan. Bapak mengapa terakhir embut Kumta kajian kesem kalaya syayong ngai bakimla suban pendek ya kan diam kumbakalong. ia kalau mengenai ini menora jodoh kucing bat lihat bentak cucian. Kumta apa i lolek cala yingkur banik ong yelo para pentak kucien iksio cuku bat i mekha temen panwanra yu kauce. Mei hem itu sakrum cuma tapi entre bentak kucing wap apa cia dia lai cok ikhubu bat mei bat yau kucing hab banai pite kum ini katamen.
kata di milik kuno Pak Rit. Bantu ubah head ulang thot ada milik Pak Rit. Kadang ini kumta tidak bu kasih kaya banjerno yang belum. Kat bagi ni kibadai hok, kibanget hok yang kalian tenrai lacong, dia song krui, pendon borom lang, nak benta ukulung. Henry ini imej hatrai berupa sipet ser nadien yang kecilnya yang jom dikuan cuti. Kublai sebuah balhakan ni kecingcer, yang kulung kayo dan kena berkuteng ukum buat lang. Jika cingsneng, bangiyo nak kena kakam, drama lengkot kalong ba. Hamtam ini ikut sama tukaseng kasih senrai bengin pet bengin jit yalah jong di paragun parakha di parakher paramer nang bengin dukla berpiyat bet ya identiti ya kenem yen kenem sen beturi kublai sebuan kublai sejaru penra